kade zinja. Uyabona lento eyenzeke lapha yana ePimville ngaseMaponyamoli. Kwenzeka inhlunu lapha yana. Nina ma-owners ama-taxis msunenu. Uma ngabe nisangana lana nivuthuka inkununu lana nidakwa nisangana ebese lamagolo lawa anisebenzelayo ahambe aye lapha yana phambi kwegate laseMaponyamoli ayo lokhuza laphana ayovimbela ama-Uber laphana avimbela ama-Uber bayajika babophela ama-Uber drivers ey'tulweni zama-Uber bayabashisa laphana bashisa iy'moto bashisa abantu msunyonyoko.